yitwa Leo Messi Kucitine. Ejo ikinyamakuru cyitwa MARCA cyandikirwa mu gihugu cya Espagne, ni ikinyamakuru cya sport gikomeye cyane cyatanze icyo bita MARCA America Awards. Bahaye Leo Messi bamushimira ko ari we mukinnyi wahawe ibihembo, watwaye ibikombe n'imidari myinshi cyane, kuko yarafite 102 bamwongera 103 ku munsi w'ejo. 46 yabitwaye mu buryo buri collective hamwe n'amakipe ye y'ibihugu Barcelona, Paris Saint-Germain na Miami. Hanyuma 56 nibye, ubwo ejo yongeyeho ni 57, ariko ntago ari cyo kiremereye gusa kubera ko yabonye umwanya wo kongera kuganira. Leo Messi yongeye kuganiriza abakunzi ba ruhago ku isi muri rusange. Leo Messi, iki gihembo cyaje gute? Murabizi ko Messi ari umugabo ucecetse utajya bivugaho cyane, ariko uramutse ugiye ku rubuga rwe rwa Instagram, ku mbuga ze zose muri rusange urasangaho ubutumwa bushya, ndetse ukajya ku rubuga rw'umudamu we Antonella Rukuzo urasangaho ubutumwa bushya, ubutumwa ashimira. Aravuga ngo mwakoze cyane MARCA kubera iki gihembo. Hanyuma kandi ndashimira abantu bose bamperekeje muri urugendo, hanyuma haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga. Nabivuze iteka ryose ko nta gihembo na kimwe, nta n'igikombe na kimwe natwaye ntafite abantu bandi inyuma, n'abakinnyi bose twahuriye mu kibuga twasangiye vestiaire. Mwese haba muri equipe y'igihugu no muri club, muri abantu b'agaciro. Antonio Rukuzo yagiye no ku rundi rwego, yavuze ngo umukinnyi wa mbere ufite ibihembo byinshi n'ibikombe byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru, ati wishyuke Rukundo, atariko iri joro uri mu mazi abira n'umugore we Antonella Rukuzo. Ese ntakunda kuburaga, ariko umugore we bisa nkaho guceceka bimurambiye, nawe asigaye yirekura akisanzura ati uyu mugoroba ni njye nawe. Yabyanditse kuri Instagram. Ubwo rero iki ni igihembo yahawe na MARCA, ariko ishami ryo muri Amerika, ni igitangazamakuru gikomeye nyine cy'abanya-Espagne, gifitwe n'umunya-Espagne n'ubundi yitwa Ignacio Garardo. Bahembaga Messi. Hari ibindi bihembo bisanzwe bisa n'iki giki bisanzwe biriho byitwa Laureus, ni ibihembo bihabaga abakinnyi babashimira ibikorwa bidasanzwe bakoze mu mikino itandukanye. Iki ngiki rero kwari ukwimika Messi nk'umwami wa ruhago. Murabizi ko twakuze twumva ngo imana y'umupira w'amaguru ni Pele, bakavuga Pele bakongeraho Maradona, ariko mu kinyejana cya 21 twabonye Cristiano na Messi muri longevity ya kariyeri idasanzwe, imyaka irenga 20 bakina umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru. Messi yaherutse ko umukinnyi wa mbere ufite ibikombe byinshi ku isi, yatwaye mu makipe ye, yatwaye igikombe cya 46 aherutse kugihesha ekipe ya Inter Miami. Ukongeraho noneho ibihembo asanzwe ahabwa nk'umukinnyi, harimo za Ballon d'Or n'ibindi byinshi. Iki cyari cyumweru cya Messi kubera ko uheruka gukina umukino muri ekipe y'igihugu, ngira ngo bari bakiriye kuri stade muri qualification y'igikombe muri Bolivia. Donc bakiriye Bolivia iwa muri Argentine. Yego, kuri stade ya River Plate. Messi yatsinze ibitego 3, atanga na assist 2 umukino umwe. Stade yose irahaguruka iramuririmba cyane. Cyari kimwe rero cya Messi. Yawe iki gihembo rero bamuha amatable yashushanyijeho ibintu bihambaye cyane, baramwimika. Bongera no kugaruka ku mateka ye n'urugendo rwe kuva atangiye gukina nk'abigize umugabo muri ekipe ya FC Barcelona hashize imyaka 20. Amateka ye reka tujye mu buto kuko ibyinshi barabimenye. Axel, mu bumenyi bwinshi ufite mu bijyanye n'ubuvuzi, iyo umuntu ari umuspecialiste mu byo bita ari endocrinologist, abakora ibiki? Ndabisobanura mu Gifaransa kugira ngo abantu babyumve, tugerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Iyo science ya endocrinologie ni branche ya biologie yiga iki? Endocrinologie est la spécialité médicale qui s'intéresse aux hormones, misemburo, à leurs effets sur le fonctionnement du corps, le métabolisme et aux maladies. Iki misemburo ikora mu buzima bw'umuntu, ku magara y'umuntu. Et aux maladies qui sont liées n'indwara nyine bihuye na niyo misemburo. Les hormones sont sécrétées par différentes glandes. Imisemburo ivuburwa n'imvubura zitandukanye. Harimo icyo bita hypophyse, thyroïde na glande surrénale. Yego. Iyo niyo bita endocrinologie. Ni nk'agashami ko mu buvuzi ariko kibanda ku bijyanye n'amahormone. Bwo amahormone mu Kinyarwanda imisemburo. Dore rero icyabaye, hari umudokiteri witwa Diego, yari medical doctor w'ikipe ya Newell Old Boys, ikipe nto Messi yatangiriyemo.
uyu muganga ari kureba imyitozo y'abana yaje kuremarika akana yabonaga kaza umupira abona kadakura nk'abandi aravuga ati bishoboka bite umwana ku myaka 9 ko yaba afite metero 1 na santimetero 27 yari mugufi cyane ni ukuvuga ngo nicyo mu kinyarwanda bita kugwingira nicyo bivuze ntiyakuraga ngo ibyo tumaze gusobanura ntabwo yari afite icyo bita hormone de croissance yari afite trouble muri croissance trouble de croissance ngo mu mizamukire kujya hejuru mu mikurire rero icyo yakoze yabwiye ikipe ati mutangire turebe ukuntu tumuvura tujye tumukorera injection yagomba kumara imyaka 2 n'igice inahenze cyane ikipe iravuga iti ntago amafaranga twayabona iyo miti yahenze ntago twayibona batera babimenyesha papa we aravuga ati natwe ubukungu ntibwifashe neza muri Argentine ngo hari ibibazo by'amafaranga muri za 90 icyo yakoze yatangiye nyine kwibaga ngo kwibaga harya bavuga kubaga kifasha kwirwanaho donc kwirwanaho ubuzima bwa famiye bushyira nyine muri danger babarya nabi babaho nabi ariko ageze aho ngaho amafaranga aramushirana completely habura 30% ya injection bari kumutera amafaranga arashira burundu umusaza biramunanira bimunaniye ngo byagombaga gutera Messi ama side effect yagombaga kugira ibibazo kubera ko ntabarangije nibayimutere aho kuyimutera bakayishikira icyabaye Imana igira neza Messi baramuga ati genda ujye muri River Plate mu mujyi wa Buenos Aires ujye mwigeragezwa mu gihe yagezeyo no baravuga ati uyu mwana azi umupira pe ariko kubwa amahirwe iryo rushanwa ngo ryahuzaga abapeti benshi baje mu mageragezwa abantu muri Barcelona bari baje scoutinga kureba umuscouti wa Barcelona abamuteye imboni abatanze message i Catalonia ariko aripotinga n'icyo kibazo cy'imikurire Messi afite umva umugisha w'umuntu rero wa mudokiteri witwa Diego yari ari kujya gusoza kugira ngo abone degree ye i Catalonia urabizi ko abantu muri Argentine na za Spain bafite bahura agezeyo yego amaze kugerayo rero Catalonia yaje kumenya ko Messi nawe yaje muri babana baba selected bagiye kuza muri Barcelona mwigeragezo atangira sasa kumwitaho no kumukurikirana anafasha mu kubwira abaganga ba Barcelona aho ikibazo cyatangiriye naho bigeze cyabaye rero ya 30% injection yari isigaye y'imiti bamuteraga ya hormone yo kumukuza barayimuteye icyabaye muganga yamubwiye ijambo icyo gihe aramubwira ati ukuntu nyine uri gukura ukuntu uri kurambuka ushobora kuzabaho muremure gato yaje kugera metero 1 na santimetero 69 yari afite asumbaho Maradona santimetero 2 Dr. yaramubwiye ngo I don't know if you will be better than Maradona but you will be taller sinzi niba uzaba umuhanga kurusha Maradona ariko uzamusumba icyaje kuba rero Lionel Messi bamaze kumutera iyo miti amaze kumera neza burya ngo kimwe mu byamaje Lorenzo yabivuzeho nuko urukundo rwe Antonella Rukuzo yari yaramusize muri Argentine burya Rukuzo ni kuzine w'umukinnyi witwa Lucas Scaglia wakinanaga na Messi mu batoya ba New Old Boys Lionel Messi ibyakurikiye amaze guterwa imiti ibyakurikiye n'amateka kuki Lionel Messi ari umukinnyi wa mbere mu mateka ya ruhago kuki Pele atakira umwami wa ruhago ndajya gushaka ibyo Cristiano Ronaldo yegukanye kugira ngo turebe kuki Messi narafite hano nabyo uvuga ngo mfite ibintu bya Messi bya Cristiano bya Pele na Maradona no bita Alfredo Di Stefano na Johan Cruyff no bakinnyi yafatwa nk'ari bo beza isi yabonye bakina umupira w'amaguru Messi mpamvu akubwira ko ari numero 1 di tutti tempo numero wa mbere w'ibihe byose cyane de tout le temps Messi afite kariyeri yuzuye mbere na mbere igihe kirekire imyaka irenga 20 bavuga ko ari nka 20 ko yatangiye gukina 2003 bisobanuye ko ni saison 21 iyi ni twinjemo irimo ariko ni imyaka 20 ya kariyeri yego abakinnyi benshi muri aba mvuze ntago bagize iyo kariyeri imyaka 20 Messi akina ku rwego ruhambaye kuva ku myaka afite 38 aracyatsinda ibitego bitatu muri match y'ibihugu match A classe A akanatanga assist ebyiri muri match imwe agakira ibitego bitanu ni ibintu bikomeye cyane Messi rero urebye nko muri kariyeri ye muri equipe y'igihugu selection Argentina equipe y'igihugu Espagne Messi yakina imikino 187
iyi mikino ni 187. Messi yayitsindiye ibitego 109. Ibitego byinshi, ni byinshi cyane. yayitwayemo ibikombe 5 bro muri ekipe y'igihugu. Ibikombe 5 twavuga ngo ni byose, kubera ko nta gikombe na kimwe yahataniye atatwaye. Kubera iki? Mu buto bwe Messi yatwaye umudari Olympique ya under 23 kina Olympique, batwaye umudari wa zahabu. Messi yatwaranye na Argentine Copa America ebyiri, urumana igikombe cy'umugabane yitwaye inshuro ebyiri, ni nka twavuga nka Euro. Hanyuma Messi atwara igikombe cy'isi cy'ibihugu, nicyo gikombe kiruta ibindi ku isi. Messi anatwara finalissima igikombe mpuzamigabane hagati ya CONMEBOL na UEFA. Urumva deja ikintu cyose yahataniye yaragitwaye, niyo bavuga ko yatwaye byose. Umva muri club noneho, Messi muri Barcelona yakinnye imikino muri club hose hamwe yakinnye imikino 898 mu maklebe yose. Ubwo mvuzemo muri Barcelona yakinnye 778, 70 imikino 75 muri Paris, ndetse no muri Inter Miami yakinnye imikino 45. Urumva ni imikino imikino 898. Messi muri club, muri amaklebe yose yatsinze ibitego 772. 742 umurusha ni Cristiano wenyine mu bitego yatsindiye mu maklebe. Hanyuma twari ibikombe 40 mu maklebe, sibyo? Ibikombe byinshi. Messi yatwaye Champions League enye, UEFA Champions League, ko nagasongero k'umupira. Messi yatwaye ibikombe 7 by'umwami muri Espagne, igihe ari muri Barcelona atwaraga Copa del Rey wenyine. Ibikombe 7, atwara championa 10 Primera Division, urumva ni La Liga. Ibikombe 10 bya championa, atwara ibikombe 3 by'amaklebe, ibikombe by'isi by'amaklebe inshuro 3. Messi atwara Super Coupe za Espagne 8, atwara Super Coupe za UEFA 3, atwara Championnat y'Ufaransa inshuro 2, Super Coupe y'Ufaransa inshuro 1, League Cup ni igikombe cy'igihugu cy'Ufaransa inshuro 1, ndetse na Major League Soccer Supporters Shield herutse guhereza ekipe ya Inter Miami. Bisobanuye ko numwe mu bakinnyi abatwaye ibikombe byinshi mu maklebe. Urebye noneho ibigwibye nk'umukinnyi Ballon d'Or 8, nta wundi mukinnyi wigeze unakabakaba hafi y'izi Ballon d'Or. Pichichi k'umukinnyi utsinze ibitego byinshi Burayi, yabigize inshuro 6. Urumva ni byinshi cyane mu by'ukuri, ntabwo ayibara byose. Umugereranyije rero na Cristiano, urasanga Cristiano hari ibintu amurusha, siritu nk'ibitego yatsinze muri kariyeri ye kabishywa murusha n'imyaka. Yego y'ubukure hafi imyaka 2. Ariko Messi impamvu bavuga ko ari uwa mbere ku isi, Messi yatwaye byose, nta kintu na kimwe kibura muri kariyeri. By'umwihariko yatwaye igikombe cy'isi, kiraremereye cyane. Yatwaye igikombe cy'isi, atwara ibikombe 2 by'umugabane, atwara na finalissima. Ni nacyo urebye cyabaye nk'imbarutso yo kugira ngo noneho niyo deba itangire yo kubata ko Messi yaba ari umukinnyi mwiza wabayeho kurusha abandi bose ku isi. Kuko urebye ibyo bita ibihembo ku giti cye, Lorenzo yagarutseho nta wundi mukinnyi babingana. Noneho hakazamo no kureba ku maklub ndetse no muri national uteranyije ibikombe yatwaye, nta mukinnyi banganya ibikombe byinshi. Hasigara gusa ikintu cyo kuvuga ngo Perese ko yatwaye ibikombe by'isi 3, abandi bakavuga ati ariko muri ibyo 3 nawe 2 nibyo yaperformingaga ku rwego rwo hejuru, ikindi yagendeye nyine mu bwiza bwa equipe ya Brazil. Tuvuze ibitego birenga 100 Messi yatsinze muri equipe y'igihugu, ariko nka Pele nubwo yatwaye ibikombe by'isi 3 yatsinze ibitego 77 gusa. Ariko tunazirikana ko iki imikino yari mike, ntabwo bingana n'iki gihe. Icyo gihe habaga za Pichichi watsinze ibitego byinshi, yatwaye Pichichi inshuro 3, ariko nka icyo gihe nta Ballon d'Or yariho. Ballon d'Or yariho, yabaye umukino utsinze ibitego byinshi ku isi inshuro 3, ariko nta Ballon d'Or. Ariko ari ibintu byinshi nyine biburamo, nta za Champions League. Ni nacyo kintu kindi bavuga bati icyo gihe we ibintu bye byinshi muri club yabikoreye muri Santos, aza kunyuza amaza muri Amerika, ariko ntabwo yigeze akina kuri rwa rwego navuga ngo yakinnye Burayi ngo kompete. Nubwo tuvuga ngo yego na Champions League icyo gihe yari hari, ariko naho atarari, nuko ataje Burayi yaza yari kwisanga. So muri rusange rero abantu benshi bagahuriza ko ijambo Faransa akunda kuvuga ngo ilaganye tout souffrir cyane, ko Messi yatwaye ikintu cyose gikinirwa mu mupira keretse kitabaho, yaba we nk'umukinnyi ku giti cye, yaba ndetse no muri club no mu kipe y'igihugu. Buriya nta gikombe atakojeho imitwe y'intoki. Niho bamubajije ngo noneho ubu ngubu ni iki urota, ni iki wumva ukeneye gutwara? Yavuze ngo next goal or dream I was able to fulfill all my dreams. Yavuze ngo niho kuvuga ngo nta nzozi mfite, natwaye ibintu byose, inzozi zanjye zose zarujujwe.
ubu icyo ndimo gukora ndi kwishimira agatambwe ku kandi nishimira umusozo wa kariyeri yanjye nta kintu nigeze kurota gutwara ntatwaye na kimwe. I was able to achieve the biggest dream. I was able to achieve the biggest dream of a player, which is a World Cup. Nakabije inzozi ziremereye nagize nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru ubwo natwaraga igikombe cy'isi 2022. So iyi deba rero njye nubwo mfana Cristiano, iyi deba Messi yemerewe kwijyamo yo kuba GOAT. Arabyemerewe, buriya Ronaldo we ntabyemerewe. Impamvu Ronaldo nubwo ari all time top scorer ntabwo yatwaye igikombe cy'isi, hari ikintu adafite. Kuvuga ngo uwa mbere ku isi hari ibintu rero utatwaye harimo ikiruta ibindi byose aricyo gikombe cy'isi. Aho tudashyizemo ubufana twaba twikunze rwose tubirebye mu ndorerwamo yo kwanariza y'ukuri. Messi byaramuzamuye bimushyira muri iyo kategori ya ba Pele na ba Maradona, aganirira ku meza y'abantu bashaka ko muwahiza abandi bose. Ariko n'ugerageje kureba uve nk'uyu Maradona se bagereranya n'aba ba Cristiano na ba Messi, Maradona nubwo yatwaye igikombe cy'isi inshuro imwe ariko yatsinze ibitego 33 gusa muri equipe y'igihugu. 33 abandi bari mu ijana. Impamvu na Pele we mwemera, Pele iyo urebye n'amavideo barakubwira ngo ibintu byose tubona Pele yarabikoze, ibi tubona by'amacenga, ibitego by'amavole, ibitego by'amabicycle kick, ibiki nyine bakwereka ko ibintu byose tubona bihambaye by'ubwenge yarabikoraga. Kandi mu myaka ya kera Lorenzo abantu bataramenya n'umupira cyane yasaga n'uri kwemvanta n'uri kuvumbura, wenda we nafa kumwumva. Ariko niyo urebye na decoration ku giti cye Maradona Maradona yagiye agira ibintu nka kuri yango yahaye Napoli igikombe cya championnat, igikombe cya UEFA. Hari ibintu yagiye akora ukabona ntibisanzwe, agatsinda icyo gitego wenda yatsinze Ubwongereza bavuga ngo ni hand of God, ibintu nk'ibyo nyine utuntu any moments of it, moments. Ariko ntabwo afite ari muri ligue yewe, ari muri ligue yewe. Nanjye yo deba nshobora kwemera kuyitsindwa nubwo nkunda Cristiano. Wagira Messi wa mbere ku isi rwose babaye cyaje igikombe cy'isi cyaje cyuza byose. Farondoro 8 byase bicika inshuro imyaka 8 urubanza rwararangiye. Urubanza kariyeri imyaka 20 amagambo naharirwe na ibitego ariko mu rwego rwo kubaha Messi reka twibutse aka kantu. Lionel Messi once Arsenal yakinnye n'ikipe ya Barcelona, Lionel Messi atsinda igitego cya mbere, Lionel Messi atsinda igitego cya kabiri, Lionel Messi amaze gutsinda bibiri umugabo witwa Daniel Alves yaramwegera aramubwira ati Messi warangije iyi match ugatsinda hat-trick tugataha turi siriko tuzajya mu Bwongereza kurangiza umuhango. Aramubwira ati niko ubishaka? Aramaza ati why 3? Let's make 4. Why can't it be 4? Ati kuki usabye bitatu, kuki bitanaba bine? Messi itashyiramo icya gatatu abwira Alves, yahise ajya kumusereburiraho aramubwira ati icyo ni icyawe, yitunga intoki aramubwira ati hasigaye icyanjye. Wallahi yahise aca kuri sendero sayita atereka mu musumari wa kane. Lionel Messi ni inzozi mbi. Messi yatsinze iri mu makipe, Messi yatsinze ibitego byinshi. Siko Messi yatsinze amaze gutsinda Arsenal ibitego. None yangorewe njyewe nkunda Cristiano agafana Real anafana Arsenal. Niwe muntu mu mateka w'amahamuye ku buryo uvuze izina Lionel Messi nizo nzozi mbi kumukina kumwanga ntacyo dupfa. Messi nakunda uburyo akina ariko mwanga kubera ko ikipe yose nkunda arayitsinda. Wowe umeze nkanje nigeze ko mwanga numva mbangamiye. Ni nkuko abantu bangaga Guardiola bamwangiraga iki no n'uyu munsi none se Messi atsinda mani ntabwo mubibona. Ferguson agatitira 2011 twari amarira aragwa asimbukanya ba Vidic na ba Ferdinand. Hari ikintu Messi yavuze gikomeye ngira ngo turi Messi yababaje abantu benshi ku isi mu mwihorero. Umva ikintu gikomeye tumusorezo Messi yako kaceba. Ikintu gikomeye tumusorezo Messi yatangaje. Urabona Messi afite imyaka 38, World Cup imyaka 39 amajeni bazakina igikombe cy'isi cya 2026. Uyu Messi tuvuga muri igikombe cy'isi 2026 mwibuke ko yasezeye muri equipe y'igihugu 2014 bro, nyuma ya deception igikombe cy'isi. Buriya abantu yanabivuze aravuga ngo abantu bagatekereze ko kariyeri yanjye ibintu byose byaramata n'ubuki, nagize ibintu bigoye muri kariyeri notama nk'iyo moment yo kubura igikombe cy'isi 2014 batsinzwe n'Ubudagi igitego cya Mario Götze. Abantu barabyibuka babanje batise igikombe cy'isi cya 2026 uratekereza kugikina. Yavuze ngo ubu ngubu ndishimye muri equipe y'igihugu
mwabonye stade inkomera amashyi indirimba match Stadio yose Mas Monumentale inkomera amashyi indirimba match yose uko yakabaye. Aravuga ngo ibi bintu ndabizi ko birimo biregereza umusozo wabyo, atari ko kubera ko umubiri wanjye ubu ngubu umeze neza ndumva nabikora ikindi gihe cyose kugeza igihe nzaba ntakibishoboye. Aravuga ngo rero ntabwo nabwira ngo igikombe cy'isi bizaba bimeze gute muri 2026, atari ko uko nzaba meze nibyo bizagena icyo nzaba nshobora gukora niba nzaba koko ngikinira. Abenshi buriya nkuzuza ariko kuko atigeze abihakana uruca abana ari kugikina. Nkuzuza kuri iyo ngingo abenshi bavuga yuko buriya kugira ngo agiye gukina muri Amerika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinaganiye n'uruganda rwa Apple bumvikana yuko bazajya bamuhereza amafaranga nyine extra ku ruhande. Bavuga yuko n'abakinnyi benshi buriya muri kureba b'Abargente ari kugenda abwira kuza gukina muri US. Birasa naho hari icyo cya agreement ushobora kuba yarabaye ko naba kimeze neza kiri muzima yazakina World Cup kugira ngo nyine akundisha abanyamerika soka cyangwa umupira. Mu ijambo rimwe twavuga ngo turahirwa, dufite ibyo tuzabwira abana batabonye Messi ko isi igeze kuba blessed no kugira umukinnyi yitwa Lionel Messi.